we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Nget yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kanlong yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Negsngi usumbut Menteri ke Sorkar Jela usnya bahalang dhar dalai cimbentau ha yalang ya chem yumut wada penmanda ke Thomas Jones Synod College Juai hajrong kamon open klan ya ke menrit ki kon kenro kelot ya ke wada tip kam ke empowering tomorrow and avenues towards excellence. Hagani ki chem yumut de emlang ki kenro kelot pure ki bagi pa yongki de lang ki wasikai wa ki dekhot ke governing body yang ke college. Waktu mi wat lemin nominated MDC JHADC kamu sembut kongsan hagani ke chem yumut daban joro hajrong kam iya krek lang kenang yo yi upen klan ya ke menrit ki kenro kelot hagluti woku chaprang. Nei benta ki kon kenro kelot ongu kam wo minot pu rekod hai por wadang lai skor kenang yo man bro hadin habun nei bah katwon wo man ikemen wakro ya ki bagi pa ki wada pelut pensep hawa ki kon poi ki chakathong. Nei benta ki baiki pawan ongu hakini sngi to imen sen la yaki khon hagawan kawan kasap waki MG kam wa ka sarkar le dawai ka chibun kilat ki kabu nei benta ki khon khon ro kholot hajar jer isap waki MG nei liang ukong san usnya bahalang dahar wan hawa kalam ongu wadap ude kimen wo yo uyasam yumut hayato wa kaphang nei benta wo pen klan ya ka menrit ki khon khon ro kholot wahan laman iyalang wakhen le tang wa manon go ko yumut bha Wei kam wabun hi wa mat tengku ki thau pure pentip uwane liang ka sarkar le da perchang le bha ko kat wayi la heya to ite ichna na lor wo karchan poisa ya ki skor ki college Yerro ule ya ki bor pelai ka Thomas Jones College wayu jangai ko wo penman kam kani karansan ya chem yumun hachrup ki khenro khlut pure ki bai ki pa yang ki khnang yo tip wa ka wan krukom yo penku yei pure puthi ong wo em le ibenta wa chem jing ki thau pure wei de yaklam le hajrong ini Cucu ongu ke Thomas Jones Synod College man ko ke college waku nei por cepor wei mana kernia ke kianang ba college ki kena pure yo ki ulai heini kat waman perdi ko ha ke district hewan liang ke sarkar le jo yarap kerchan baik ko ya keni ke college kam wagani ke college depan singau ko le sekiwitu wani kam yong ka heya to ite ichna kam ka auditorium wo yarap heya to ke tulop ki wasikai kam te ongu nei liang ke sarkar dau pai ko ki won wayi u yarap daule ko yete kam tam wakan ni bon baha ki pure haka awal ni ba in ai and so I reach out kalau coba porusa isentiu ki bagi tenan ni rang ai ki berkat ese yo Ni to one attorney ini ke program council guest we to udah invite ke Thomas Jones College have to subject yang empowering tomorrow amade ketin yung imo
ko kamon pun met pun pa pun klan ta kaloi te yi ko man ka program warap khen tang man ko meaningful bhadu ata ta the mangala ka first time of its kind nga ha na matiu han ni program teman para bi bon ang met ba ne ba wa waro ai kani man em ge em intention ne ba wa the bon ki challenges ko face ha education system kam tam li phai bi to school level college level in a government ho the na government level the perchang le ba ka yo la kam the maximum ha education department in term of infrastructure how support of financial assistance le in different colleges in different school the name and kwa gam kan getting together we bai pa yung kina school yung hajing yo jinga yung ni governing body member ng St. Thomas John to superman what we share the ideas and thoughts wakamon we improve the education system. Point number 1, you is ket kat wato you pi kamong ke kamtam kerja tiang na bon pli bai power luna hanai open line school kon ho grab open line right kita face challenge ko the waro I kam long buruman buru jo kwa I di study wa bha right and the bon se ni em pli wa em start em tip dunai galar kurti eman por porap em galak ukti rap no interest ko study jadi kita subjek yang kita ini sa komen memang ni program yo share gini views and comments gini ideas and thought wah kris kiadi em kam man bagi palu interaktif teknik na ukti bi haul ko bo ugai kon ngiti in the right direction di wo coordinate lang ke college level dan ni kita topik ya kalam ni wah em bentar mau bi college em problem ni ni ba kena bon ni ba em kam di classroom additional classroom the por kwa include additional section duna gino hikai raki gino hikai involve ko expenditure salary the gani money share ni wato wa nei bentar improve connectivity yongi for future yongi em kam ke lang wa stress ke subject em kam ke lang ke dai pa wa college em gawon ke tu gani wato wi pan bai kam tam ke school fees la man to wi adjust lang im ho yen ke ria tu lang ke to yusuk ba it's a very good atmosphere today warok bagi pala mo appreciate bagi kita han ha ok kina lagi college ki pliga mongi la to progress ga school fees ni ba diu sa to lang to school ma diu ma 40 bagi pa and that is the beautiful discussion today we had in the meeting the gajimut yung gani sa to empowering tomorrow mo warok dan sa to li kuda man bay man pa ni wakamonu we are going into the right direction, into the positive direction. Wakamun gagi yung simkiage schooling life yoki. The ko ay logi no hikai bo sumjo ay kino hikai ko man well educated and qualified teachers, professor, lecturer. The you man katmas zone hayo yung ato na do man MLA na do ajar pra. Kawini college man improve man ki porch ki por. Ko the side bo ki klor na ni college. Long bi engineer, long bi doctor, long bi professor hai bon ba use ke college man improve saving le man emi mo mondom go pa is go men le from time to time te ju ira bin sarkar le teman kete to nang kamong negawi to stress usah ba ini ira bi infrastructure barkam ju kam additional kan to sabi no hikai te gawi adu toram te kete is under process or under examination te nagling sarkar upai won wi ira bi perchang bu ira we college could emru arajar tamu dikena and it helps us a lot na lor redap ke nong ba seskeni gibi ko ora man hakmat po jang te hilsi how emi chongpung ka tu ani emi po umre wandai kini deman go sentar di district ro bi tilang sarkar em jingud promote o support ke plikat yo life level yo te da umin udi kalam lu gi pa ni sa pa hilo sport lang hay won ngam kampana yo ku college mat ini cuma kita tak begini. Kami isu yang kata kata ini. Boleh yang kita kita. Siapa orang pelajari boleh kita yang kerja kami. Lalu kami start itu yang dikan kita yang nanti. Lalu kebentaan konstan. The best economy. Then với chào lúc ban dùng luôn tăng mong yêu cú ni của bên nào gì chỉ anh càng như vậy ini harus cukup buat anh càng như vậy jadi về bạn
Hak itu wajib MK yang start itu di ekonomi. Handrai dukat ide mian, dukat ide mian. MK mengambil kibet apa? Bukan ini kejian jam, kejian tu kejian ni, ukter kerja terkait. Jadi ekonomi global ini berwarna. Ila orang ini. Kebentaan kuat investasi, mana kau kira business kini dapat investment kini. Hak businessman atau investment kuat punya profit, punya orang. Even that jusnya bagi cukup jadi, bagi bayi pan, bagi head on kini kerja. Kereta pakai, yo pasti, mana pasti, yo injak, yo parguru kini. Maka apa? Yang investment, bagi bagi pak investasi, naik bentang yang ikan. Atau juga kelima, tok untuk naik right investment ke wrong investment. Tok untuk naik right investment ke wrong investment. Kamu akan berdua ikai bagi pak. Kental berok tak berjoi. Oh ini. Ispat itu berhadam, berkesanam, naik benar kerja. Ini kerja berlain cuma. Hari kami bagi pelajaran, cerita bagi kerja. Kami berusaha ini. Dan mana admission di college 11, ngan ajan. Hepon untuk dia tanpa pendaftar, yang kedua form, kajikan ini kesal, kepom konon. Bonsin di jepedi, leher masuk ke subjek, mulai masuk. Leher masuk ke saya masuk. Leher masuk dekat komus, mulai komus. Henry ketika mengaku orang ini, tentang kita di subjek kemana interest, membuat dia kebetulan dunia masuk. Kalau kita di subjek kemana interest, aku ketika berkat yang dari kapal di bawah kau paklau ini kita, dengan nara jangan bukan hari tadi kepada kita, hari baru nama kita, usnya ucapkan dengan Tuhan tidak hilang. Kata tu usnya, ladang itu apa dipau, hari upstream, hari baru nama manusia hari manusia. Andai kita lepas saya lepas chicken, kita pergi konflik nur yang besar. Ada target generation semua. Mana aja dimanfaat oleh ini sekian. Andai kita buat adalah change. Kamu ini untuk berjaya platform di 11 di kon, waktu di kami. Ini berjaya. Kau untuk dari ongki. Kelas bukan. Orang kita dah yo ikan teh, ada kita yo ikan teh. Ini kecil ikan kita itu habis usia, habis investasi, negara kita di ekonomi. Karena itu sebab. Dan kantor konseling, jadi kita ipan, wajib ekonomi, wajib naik kecil konseling. Mungkin kita kecil yang hidup di dalamnya di sekolah. Doktor, engineer pun ada senyap kepada kita. Andai happy dengan A to Z. Nema kita. Diberi kita engkau untuk, diberi kita untuk yoga di college ini Euro. Yoga program ini. Andai kumulong. Kajian yang diberi kita. Waktu kita yang ke college, ketika kamu melakukan itu, melakukan winning investment untuk besar. Mana winning investment untuk bisa besar. Lalu ini penting. Memang preston, memang buat hati, just boxman. Memang mana sini kerja, mereka kamu hidup di mana? Kamu mana biaya bertang, kau hidup di satu kampung, kenapa? Kau hidup dulu. Ia berarti kerja bertang kami ini mobil yang kita ada buat. Kamu, kau anu itu saja.
Samsung ini akan ke program UIM one udah teacher minister ini woman leadership ini belum cengkian ini bukan kesokan oleh opasnya jadi tentang UIM ini kesempatan kita mandeko kesempatan kita kami terpol ini hanya tujuh bukan ini kecintaan yang kena nomikai ke college work governing bodies ke college nama macam warna ko jaga hai kedur ko nya kedur ko yi ubang ko bor ko kelas ke menurut ke ko mak ko ti ko ba memang tidak pakai mak boleh cibur jaga bor PTP ikon yang jadi investment ko PTP kita strategik yang ikon hamil dari PTP bukan kecil ni lalu ikon PTP kerana nanya kita kata biobor dan biobor kod adalah jadi ikon gambar bagi bang untuk bor di yo lain dari bukti waktu siapa bila kami pernah besar borkan kemudian kau menentang di kami kena kiwa dan kami lagi nanya jangan kemudian kau tak mahu kan yo start kecil mati tak mana kini borok mati bersama ikin berhet cebong Israel ni agak mensepak menghau itu. Nanya dan terpati. Kena yang jet mengkong cuma ia kesalan agak. Mandi juga ia kesalan agak. Tidak kamu borong itu agak. Mandi juga ia kesalan agak. Tidak kamu bos nyamu ia kiti itu perlu menanya. Mandi juga ia kesalan agak. Tidak kamu borong itu agak. Mandi juga ia kesalan agak. Tak bijak nyamu ia ke covering bodies yang yang college ko pai boyo yi kini to kisbe ko uji ma ko kan bor ha ga jin to ruti bo ti ai chipa omna ikende ko ju sinya ju om an la ani kinyam ko ko pa tip ye ji ske ko ga jin tikai ko yo ni islam ri ai to ju tikai ji bo ka tikai ji kamu yang imha manfaat. Hagaruti ko uji kram, mendang emki kelan, mendang emki lagi opsan down iman. Henry kini mantangi kita kimu ko churki ko nang dia cekran ko lain hagaruti ko lain.